Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar. Bu haberler informasyon programması ve men onun alıp barıcısı Midat Halil. Bugünkü vakalarının tanış olunuz. Karantinden umumi kameraga Vladimir Balukh ne aldı? Kırım Tatar online tercüman, yanı internet servisi üzerindeki iş nasıl gitti? Burning Doors, Kiev'de Kreml mobuslarına bağışlangan oyun geçti. Seyirciler oyunu nasıl karşıladı? İşgalci taqiqat İsmail Ramazanov silah saqlanavi boyunca o'z taqiqatini to'xtatdi. Buni bizga uning adliyachisi Alexey Ladin da tasdiqladi. Ramazanov o'z habatini tanamadi ve tintuv vaqtida qo'shinlarini evine birisi ketirib tashladi deb aytdi. İsmail Ramazanov bu kurşunlarının bağı olğanını ike eti. Kabahatsızlık prezumsiyanın prinsipine binaen kabahatlayıcı taraf onun silanin onun bağı olğanını yani o onlarını alıp saklağanını izbatlap olmadı. İsmail Ramazanov yanvar ayında evindeki keçken tintuvden son tefkik edildi. Handa FSB'ciler silah kurşunlarını tapkanlar imiş. İsmail Eylül ayında şehrini terk edilmesi şartından çıkarılgan edi. Ondan gayrı o internet ve Zello radyosu vasıtasının nefret doğrulda kabatlandı. VGKШ işi boyunca işgalci taqqatçının hareketlerine bağlı Nikolay Polozov bergen şikayet red etildi. Bu haqda o mahkeme oturuşundan son bildirdi. Bu şikayet işgal altındaki Ahmedjit Kievski rayon mahkemesi bakılmaktaydı. Onun kararını Polozov kanunsuz dep tanıy. O Kırım yukarı mahkemeye dönülgen mahkemege da bir şikayet arizasını verecek. Yakınlarda o iki videonu bakmağa planlaştıra Kırım Tatar faillerin takiplerin operatif videosu ve ele olgan VGKШ'nın kesuv videosu. Суть жалобы заключалась в том, что Taqiqatçı mana VGKШ ölümü boyunca taqiqat teşkürü işi materiallarını göstergende malumatının bir kısmını gizlegen. Bu şikayetinin esası. Bu malumat Rosgvardiya ve polis xadimlerinin şahsi malumatlarıyla bağlı. O gizlilik kanununa binaen böyle yapkanını ilan etti. Ama böyle kanun yok. O uydurulgan şey. Son o dedi ki onun başlığı ona böyle hareket etmeye emir etti. O Kievski rayonu taqiqat komiteti boyunca taqiqat idaresi başlığının muavini. 2017 senesi noyabrının 23'sinde Ahmedjit'te Rusiya Telekösizlik Xadimleri Kırım Tatarlar gruppasını yani Kazim Mametov, Hasan Çapov, Bekirde Kirmenci ve Ruslan Trubach'ını tevkik etti. Olar VGKШ ailesine akça kaytıracak olan Türkiye vatandaşının görüşmege kelgenler. Olar ise akça talap etüvde kabatlandı. Tevkik vaktinde Kırım Tatar Milli Hareketinin veteranı VGKŞ yaramay ve acele yardım maşinasında vefat etti. Bakşısaraylı Hizbut Tahrir işinin 4 figurantı dekabrının 9'una kadar sizoda kalacak. Bu haqda Kırım Birdamligi haber etmekte. İşgalci mahkeme müdafaa tarafının apelyasyasını reddetti ve İşgalci Kievski rayon mahkemesi kararını deniştirmeyip kaldırdı. Siran Saliyev, Timur İbragimov, Ernest Ametov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov ve Server Zekeryayevni işgalciler 2017 senesi oktyabr ayında tevkik etti. Olar Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etuvde kabatlanıldı. Vladimir Balukh Kerich şehrinin 2. koloniyasındaki umumi kameraga keçirgenler. Bu haqda Aktemchigoz haber etmekte. Vladimir Balukh oktyabrının 18'inde başka yerge avuşturuldu. Adliyeci Dmitriy Dinza ve arxiyepiskop Klementonin o karantinde olğanından dolayı konuşup olamadılar. Balukh karantindan umumi kameraga keçirildi. Onun hayatına bir tehlike yok. Açılıp devam etmesi hakkında da hiç bir şey bilmeyim. Vladimir Balukh yanvar ayında 3,5 yılga mahkum etildi. FSB onun evinde silah kurşunlarını tapkan emiş. Ondan son SIZO riberine ucum etkeninde kabatlanıp hapis müddeti 5 yılga arttırıldı. Oktyabrda ise 1 ayga düşürüldü. Mart ayında Kırım sakini açlık ilan etti. O 205 gün devam etti. Açlıktan son onu yazva ve pankreatit hastalıkları rahatsız etip başladı. Ukrayna jurnalisti Roman Sushchenko Kirov vilayetine avuşturuldu. Bu haqda bizga adliyachi Mark Feygin haber etti. Bu Kirov vilayetindeki koloniya. Bu Kirova-Chepetsk şehrine yakın yerleşken Utrobina koyu.
Бу малюматны ресми yollardan жазаларны yerine кетирүү федераль хизметинден алдык. Onun алы акында элбетте hiç bir малюмат yok. Çünkü onun абуштырылачак ноктасыны бөлүп такып этейдик. Мен белесем, раатсызланмага bir себеп yok. Укринформ журналисты Роман Сущенко 2016 сенесі Москвада тепке қатылды. Русия пайтахына ООС меселелеріні чөзмеге келген, амма ФСБ оны жасуслықта қабатлады. Украина мұдафа назирлігінде бұл малымат ред етілді. Июнь айында Москва махкемесі Сущенкаға 12 ел апыз жазасыны берді. Сентябрінің 12-сінде Русия юқары махкемесі бұл қарарына қануни деп таныды. Киевде бір көневелке Burning Doors ойыны көстерілді. О тақыпке орған медениет фааллеріне бағышлана. Қараманлардан бірі Олег Сенцов. Тешкілетчілардың мақсады сияси тақыплер мәселесіне диққат чекмек. Сейіржілер бегенмегенмі аққында Дмитрий Нитетанын левқасында икееті білесіңіз. Киевдегі Иван Франко адына театрының холында адамлар топлашалар. Олар Бейаз Руси Азат театрының Burning Doors ойынына келділер. Араларында Алексей де бар, о көстерівден нелер бетлегенini айта. А ця вистава, на думку Нью-Йорк Таймс фикрине көре, бу ойын 2017 сенесі en яхшы уч ойынлар арасында кірген. Нью-Йорк Таймс en яхшы ойынларының ангесі en яхшы деп танығанını көрмек істейм. Белки Зиманеви Украин театры ve Beyaz Rusi Underground театры арасында теткік кечірмеге істейм. Костерев көнөдө тешкилетчилар ойыны видеоға чыгармага ясақы тилер. Бу баш репетициядан алынган кадрлар. Burning Doors ойыны өз фикирлери үчүн зарар көрген шахыслардын тагдирлерине багышлана. Яни Украин режиссеры Олег Сенцовга ve дигер эки Русия ватандашы Фаль Мария Алехина Вересам Петр Павленскийге. Ойын 21 асырда саяси себепlerden dolayı yapılgan tahiplerge cemiyetinin dikkatini celp etmege istey. İlk defa o 2016 senesi gösterildi. Gösterivden son seyirci Alexey Oste suratlarını paylaşa. Егер сен санадан сeyirciге bir fikir göstermek istesen, sen gerçekten de onun yaşamak gereksin. Rejissör bu vazifeni becerip oldu mu yok mu emin değilim. Көстеревден ғайры Кремль мәбүслеріне десте компаниясы кечериле. Сержелерге Украин саяси мәбүслерінің адлары керсетілген жедвелеріні берелер. Билетлер сатышындан әлді етілген паралар мәбүслерінің хоранталарына йоланacak. Бүгін біз эпіміз келдік. Бұл пек мұйым. Бүгін келгенлер ярын кележеклерінің эпсі Украин саяси хоранталарына десте көстермек үшін күчік де олса, өз ісесіні хоша. Це такий поштовх для того, щоб Тышта булынған адамларды Азияда малюмат алып olacak. Ебізім susmamamız üçün яхшы бір форсат. Театр хадимлерінің білдіргеніне көре ярынки ойын көстеруіне аман-аман 400 адам келечек. Бүгін Франко адына театрды дабыр көстеру olacak. Дмитрий Нетета, Елена Солодин, Андрей Хрусталев, Хаберлер, ЮА, Қырым. Қырым татар онлайн тержиман өзерінде Киевдеви ишғал етілген Қырымда бұлынған фааллер чалыша. Болейха аққында невбетті келіп қада сейретіңіз. Шымды онлайн тержиманлар вастасынын метинлеріні бірчоқ тіллерге тержиме ете білеміз. Фақат Қырым татаржа онлайн тержиман тапып оламазсыңыз. Так сталося, що мені потрібно... Мен Қырым татар тіліне тержиме етмек керек едім. Мен бұл сайфечікні тержиме етмеге ярдым етмек үшін Қырым татар арқадашыма мұражат еттім. О тержиме еткенде ондан сорадым. Егер мен бір шейден іштірмеге істесем, тержиманлар бар ма? Дедім. О мана деді ки луғатлар бар, амма тержиманлар yok. Қырым татар онлайн тержиманы лехасының тәшебесшісі программист Павел Башинский олды. Евел оболе сервислеріне өзерінде IT шirketінде çalışқан екен. Тержиме сайфиясы yapmaq қиындығылдей, тек керекли малюмат алмақ керек. Материал на кримско-татарской мове зібрати. Қырым татар тілінде синхрон тержимелері метинлеріні тапмақ қиын, пек қиын, чүнки бойле малюмат пек аз. Біз оны китапханелерінде бірер аламыз, оларны бізге кімсе кетіріп бермей. Қырым татар тілінен бөле бір проблема чықты ки, интернетте бөле ачық малюмат, тержимели малюмат чоғды гөл.
Onun için kitaphanelerden, tercümanlardan, matbaacılardan bu malumatını sorap alıp bunu kullanamız. Bu levha üzerinde 4 yıldan beri çalışıyorlar. İştirakçilerden birisi Kırım Tatar Tilşinası imeni. O levhanın 2 aydan beri uğraşa. Online servistek tercümanlardan gayrı umumin Kırım Tatar tilini öğrenlerge de yardım eder dey. Ne yazık ki bugün de bizim öyle bir büyük meselemiz var. Yani halkımızın, mutlaka da gençlerimizin çok sana tilini bilmiyor. Ama yıldan bana göre herhalde ben buna inanmak isteyim. Tilge biz daha çok peyda ola, tilimiz daha mut ola ve onun öğrenmesini kolaylaştırmak için bana bu tercüman böyle bir usul olacak. Faaliyetler levha üzerinde gönüllü olarak çalışıyorlar. Ama bu levhanın yerine getirmek için para gerek de levhanın iştirakçısı Mamuriye Çabanova. Buna muhtacımız var ne için degende. Misal için şimdi İsmail Gasprinski kitaphanesine müracaat ettik. Çünkü ondan cinkten evvel tercüme edilgen kitaplar var. Yani onda Pushkin, Gorki, Tolstoy ve diğerleri ve onların eserleri Kırım Tatar tiline tercüme edilgen ve hem de güzel tilde tercüme edilgen. Ve şimdi bana bu kitaplarını Hürmetli Fonundan almak için parаны kullandık. Endi bekleyemiz ne vakit bizge kitaphane kitaplarını elektron şeklinde verecek. Online tercüman hazırlanuvuna herkes yardım edebilir. Kırım Tatar tilinde kitaplarını skan yapmak gerek. Materyallar ya da tercüme edilgen metinlerini Facebook'ta levhanın iştirakçilerine yollamak gerek. Ruslan Khalapov, Andrey Хрусталев, Евгения Пекунова, Haberler, Yoa, Kırım. Bunun ise men sizden sağlıklaşam. Studiyada Midat Halil çalıştı. Bizni seyir etiniz ve elbette ki haberdar olunuz. Hayırlı akşamlar.